Muri iki cyumweru muri Bungabunga ubuzima, impuguke zatuburira ko indwara ya Mugiga ishobora kuba ikibazo kubera ko hakingirwa abantu bake. Muganga Matabogoro Masaru ni inzobere mu by'indwara zo mu nda, aratuganirira ku ntambwe twatera mu buryo bwo kwirinda no kuvura indwara ya Mugiga. Mu gice cy'ikiganiro aho duterera ijisho ku byorezo, turajya muri Ghana yatangaje ko icyorezo cya Marburu cyarangiye mu gihe Tanzaniya yo yugarijwe n'iseru. Ikindi, akuma kakorewe abana bavuka batagejeje igihe muri Kenya karimo gufasha kurengera ubuzima bw'abana bavuka muri Ikindi bafite intege nke. Izo nkuru hamwe n'izindi ni muri kiganiro Bungabunga ubuzima. Ndabaramukije, mbashimiye ko muri kumwe natwe muri kiganiro Bungabunga ubuzima. Eugenie Mukankusi, ikaze mwese. Ishami rya UNI ryita ku buzima OMS riburira ko indwara yica ya Mugiga yongeye kubura muri Afurika kubera ko COVID-19 yakumye mu nkokora gahunda z'ikingira. Mugiga ikunze guterwa na virusi cyangwa bagiteri. Nk'uko ikigo cy'Amerika gishinzwe gucunga indwara no kuzikumira kibivuga, Mugiga iterwa na virusi niyo ikunze kuboneka. Ni nabwo bwoko bwa Mugiga budateye ubwoba cyane. Mugiga iterwa na bagiteri iboneka gake kandi ishobora kwica uyirwaye iyo tavuwe. Inzobere zivuga ko Mugiga iterwa na bagiteri ishobora kwica umuntu mu masaha 28 kandi isiga umuntu umwe muri 5 babashije kuyirokoka ubumuga babana nabwo ubuzima bwabo bwose. Abana bakiri bato nibo bafite ibyago byinshi byo kwibasirwa n'iyo ndwara kurusha abantu bakuru. Mugiga iterwa na bagiteri ishobora gukwirakwira binyuze mu biryo, ariko akenshi ikwirakwira iva ku muntu ijya ku wundi. Ikigo cy'Afurika gishinzwe gucunga no gukumira indwara CDC gitangaza ko Mugiga iterwa na bagiteri ariyo yiganje mu bihugu bya Afurika byo munsi y'ubutayu bwa Sahara, kuva muri Senegal mu burengerazuba kugeza kuri Ethiopia mu burasirazuba. Mu karere abantu babarirwa mu 30,000 barwara iyo ndwara buri mwaka. OMS n'abafatanyabikorwa bayo batangije gahunda yo guhagarika icyo cyorezo cya Mugiga iterwa na bagiteri muri Afurika bitarenze umwaka wa 2030. Ishami rya UNI ryita ku buzima OMS rivuga ko abantu bari mu byago byo kwibasirwa n'icyorezo cya Mugiga kubera ko gahunda z'ikingira zakomwe mu nkokora n'icyorezo cya COVID-19. The COVID-19 pandemic has delayed vaccination campaigns. Icyorezo cya COVID-19 cyadindije gahunda z'ikingira zari zigenewe abana barenga miliyoni 50 muri Afurika, ishobora gusubiza inyuma ibyari byagezweho. Ikigo cy'Amerika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara z'ibyorezo kivuga ko Mugiga ari ibyimba ry'utwugara dutwikira kandi tukarinda ubwonko n'urutirigongo. Ubwandu butewe na bagiteri cyangwa virusi bwibasira amatembabuzi akikije ubwonko n'urutirigongo nibwo butera uko kubyimba. Ariko kandi ibikomere, kanseri, bimwe mu biyobyabwenge n'ubundi bwoko bw'ubwandu nabwo bwatera Mugiga. Impuguke zivuga ko Mugiga yari yararanduwe muri Afurika mu myaka 10 yashize nyuma y'itangwa ry'urukingo rwa Menafrivac. Nyamara hari ubwandu bwagaragaye mu bihugu 7 kuva mu 2013. WHO in the African region launched an ambitious new OMS mu karere ka Afurika yatangiye gahunda nshya igamije guhashya Mugiga muri ako karere bitarenze umwaka w'2030. Kimwe mu by'iyi gahunda ishyize imbere ni ugushyira ahagaragara urukingo rushya kandi rushobora gukumira ubwoko bwinshi bwa Mugiga. Dufite ibyorezo by'ubwoko ubu bwibandwaho bwa menise, meni Y, meni W, by'umwihariko meni X na meni W. Twongeye gukorera urukingo rwihariye. Kandi ku bihugu bigize umukandara wa Mugiga muri Afurika, twizeye ko urukingo ruzaba rwabonetse mu mpera z'uyu mwaka cyangwa mu ntangiriro z'utaha. Ariko urukingo ruratanga icyizere cyo gusohoza ibyo umuntu yatangiye mu bihe byahise ku buryo Afurika ishobora kuba umugabane wa mbere utarangwamo icyorezo cya Mugiga. Muganga Moeti avuga ko gahunda nkigamije kohereza urukingo rushya mu bihugu byose 26 bigize umukandara wa Mugiga hagati y'umwaka w'2023 n'u'2030 ku ntego yo gukingira ku kigero cya 90%.
Avuga kandi ko OMS iteganya kuba yemeje uru rukingo bitarenze impera z'umwaka utaha. Dogiteri Matabogoro Bowazi Masaru ni muganga w'indwara zo mu nda ku bitaro bya kaminuza ya Dodoma muri Tanzaniya, aratubwira uburyo bwo kwirinda no kuvura iyo ndwara ya mugiga. So the infection comes through the respiratory mechanism, but it goes directly to the central nervous system where it affects. Indwara rero ica mu nzira z'ubuhumekero, ariko yagera mu rwungano rw'imyakura rwo hagati ikangiza ubwonko ndetse ikangiza n'urutirigongo. Yahoze igaragara cyane mu bihe byahise mbere y'uko haboneka urukingo, ariko vuba aha bitewe n'ikoreshwa ry'urukingo nk'uburyo bwo kuyirwanya cyane cyane mu bana, mugiga ubona ko igenda igabanuka. Ariko iyo hari uyanduye ntabwo bimubuza kuzahara cyane, ari nayo mpamvu bikenewe kwita ku kurandura iyi ndwara mu buryo bwihutirwa. Hari impamvu nyinshi zitera mugiga, harimo bagiteri, virusi ndetse n'imiyege. Mugiga iterwa na virusi isanzwe ivurwa hakoreshejwe imiti ica intege iyo virusi, kandi mugiga itewe na virusi akenshi igira burya aho igarukira. Naho kuri mugiga yica itewe na bagiteri dukoresha imiti myinshi ya antibiyotike, byose ariko biterwa n'ubwoko bwa bagiteri. Dukoresha uburyo bwinshi bwo kuvura dukoresheje antibiyotike zizwiho kurwanya amatsinda abiri akomeye ya bagiteri, tukanakoresha imiti ya serumu itewe mu maraso, ndetse hari n'uburyo bwo kwita ku murwayi iyo yahungabanye cyangwa se yatakaje ubwenge. Ubusanzwe ibyorezo byaduka ahantu hahurira abantu benshi, wenda nko mu nkambi z'impunzi. Aho rero akenshi tugira abantu inama yo kwirinda ahahurira abantu mu kivunge. Ariko uburyo bwiza bwo gukumira mugiga cyane cyane mu bana, ari nabo dukunze kubona ko izahaza cyane kurusha abantu bakuru, ni ugukoresha urukingo. Turabakingira. Uretse ibyo, tugira kandi abantu inama yo kujya kwa muganga bakabonana na muganga akabasuzuma, kuko bamwe mu bakuze bandura mugiga, abasirikare b'imibiri yabo baba baragabanutse cyane ku buryo baba badashobora guhangana n'indwara zimwe na zimwe zirimo nyine nka mugiga. Gututubikana n'impumuro y'umubiri birasanzwe iyo umuntu akora imyitozo cyangwa se iyo ashyushye cyane, ariko akenshi bavuga ko impumuro y'umuntu ututubikanye igaragaza bumwe mu buryo ubuzima bwe buba buhagaze. Ibi ni byo cyangwa si byo? Impuguke ku ishuri ry'ubuvuzi rya Harvard muri Amerika zivuga ko ibi ari ukuri. Bavuga ko itutu ubwaryo ritagira impumuro. Haba impumuro igihe bagiteri zihuye n'icyuya kirekuwe n'imvubura zituma umuntu atutubikana zo mu maha cyangwa se mu ntantu. Mu bindi bivugwa harimo uburwayi bwa diyabete, indwara y'impyiko n'ubwandu bwa bagiteri itera ubwandu bunyura mu myanya ndangagitsina buterwa na parazite. Hashyizwe rero isano hagati y'ibyo tumaze kuvuga n'impumuro yihariye y'umubiri. Ikindi, umuhangayiko ukabije utiza umurindi imvubura, kandi zishobora gukora ibyuya by'umuhangayiko bifite impumuro nk'iya vinegere. Byongeye kandi ihindagurika ry'igipimo cy'imisemburo yawe bitewe n'impinduka zirimo kubera mu mubiri, nko mu gihe cy'ubwangavu cyangwa se ubugimbi, gutwita no gucura, bishobora gutuma impumuro ihinduka ikumvikanira mu bitutu. Guhindura imyitwarire nko kwiyuhagira kenshi no kwishyiraho ibintu bibuza umubiri gututubikana no kugira impumuro mbi bishobora gufasha mu gukemura ikibazo cyo gututubikana no kugira ibyuya binuka. Igihe rero iyo mpumuro mbi yakomeza,
inama ni ukujya kureba muganga. Intambara yo muri Ukraine yagize ingaruka ku bitaro n'ibigo nderabuzima byatewe amabombe, ikatwa ry'umuriro ridasiba rishobora gutuma imashini zashoboraga kurengera ubuzima zihagarara. Imiryango itera inkunga irimo kwifashisha ibikoresho bifasha guhumeka by'isosiyete yo muri Kenya mu gufasha abana bavutse batagejeje igihe. Ibyo bikoresho bidakenera umuriro w'amashanyarazi birimo gufasha impinja zikivuka zifite intege nke mu gihugu cyazahajwe n'intambara. Ibindi kuri iyi nkuru. Muri iki gice cyita ku bana bakivuka Kisumu muri Kenya, abaforomo barakurikiranira hafi nibura impinja zibarirwa muri mirongo zikeneye gufashwa guhumeka. Abakozi bo ku bitaro bikuru bya kaminuza ya Jaramogi Odinga bavuga ko iki gikoresho gitanga ihumure ku bafite ibibazo by'ubuhumekero nk'uyu mwana w'amezi 6. Iki gikoresho gikoze mu buryo bugenda bukomeza gutanga umwuka mwiza cyangwa CPAP. Byaradufashije cyane kubera ko mbere yuko tubona iyi mashini hari abana bakeneraga CPAP ariko ntitwabashaga kuyikora. Twakoreshaga uburyo butanga umwuka busanzwe, ariko ubu tumaze kubona ko hari abana bamererwa neza cyane aho dutangirije CPAP. Iki gikoresho gikomeza kugenda gitanga umwuka wazamuwe, bituma byorohera abana bafite ingorane z'ubuhumekero guhumeka. Abakozi bavuga ko utubumbe tw'umwuka mu mazi ari mu icupa dusobanura ko ukoresha ubu buryo arimo guhumeka neza. Iki gikoresho kirimo gukorerwa muri Kenya. Uruganda Revital Healthcare ruri mu karere ka Kilifi ndetse n'ikigo Vayu Global Health Foundation gifite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangiye gukora utu dukoresho ku bwinshi muri uyu mwaka. Mu gihe ufite umwuka ukomeza ku kigero c'100% mu mashini, ari naho ubufindo bw'iki gikoresho cyose buherereye, kandi mu by'ukuri ni naho byose bibera. Imashini iba inashobora gukurura umwuka mwiza uturutse hanze. Ushobora kwemeza igipimo cy'umwuka mwiza hagati ya 30 n'ijana mbere y'uko uwuha umwana. Umwuka uri mu mashini ushobora kuyungururwa, kumutswa, guhumekwa n'abarwayi bawinjiza banawusohora. Hari kandi agacupa gatanga ingufu, ari nako kagenzura ingufu kagatuma n'ibihaha by'umwana biguma bifunguye. Ishami rya Loni ryita ku buzima UMS rivuga ko abana bakivuka barimo kugirwaho ingaruka n'ibitero bigabwa ku bitaro byo muri Ukraine mu ntambara icyo gihugu kirwanamo n'Uburusiya. Abana bavutse badashyitse muri iyi ntambara barimo gufashwa hakoreshejwe ibi bikoresho. Mu kwezi kwa munani UMS yemeje ko nibura ibigo by'ubuvuzi 25 hirya no hino muri Ukraine birimo 17 byita ku bana bakivuka birimo gukoresha imashini za CPAP zitangwa n'abaterankunga. Uwavumbuye aka kamashini umuganga w'umunyamerika Thomas Burke yabwiye Ijwi rya Amerika ko gushora imari mu kwita ku buzima bw'impinja ari urufunguzo mu kugabanya impfu z'abana bakivuka. Abantu mu by'ukuri bakwiye kwiyemeza gutanga ingengo y'imari. Bisobanuye ko inzego z'ubuvuzi zigomba gushyira imbere ubuzima bw'umwana. Mu myaka 25 maze nkora ku buzima bw'umubyeyi n'umwana, nasanze rimwe na rimwe hari byinshi bivugwa ku kurokora ubuzima bw'ababyeyi, ariko bikarangira abantu akenshi batagaragaza ubushake bwo gushora imari muri uko kurokora ubuzima bw'umubyeyi. Imashini za CPAP ziraboneka ku kiguzi kingana n'amadolari 400 y'Amerika muri Kenya. Ubu buryo burakoreshwa mu bihugu bigera kuri 20 bya Afurika kimwe no mu Bubiligi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. OMS itangaza ko impinja zigera hafi kuri 1 miliyoni zipfa buri mwaka zizize ibibazo by'ubuhumekero mu bihugu bikennye n'ibifite ubukungu buciriritse. Abakuru ubuvugizi bavuga ko imashini nyinshi zirokora ubuzima zikenewe hirya no hino ku isi. Naha dusoreje ikiganiro cyacu Bungabunga ubuzima cy'uyu munsi. Mwakoze kubana natwe ku yandi makuru yerekeye ubuzima n'inama za gufasha kubaho neza hamwe n'ibigezweho mu buvuzi. Mwegere Ijwi rya Amerika kuri wa3.radio.com. Mwadusanga no kuri YouTube, Twitter na Facebook VOA Radio Yacu. Naho ubutaha mukore kandi ku buryo umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.